Modina Manipura laklim labushu ahong bamata laitri haidana uduina thamlagli crore lising kullom puraga thada crore samga hena mathoi puriba BJP gi double engine lengak tagi asa tawningai leiti haidana mu akhoi Congress ki president 𝐍𝐄𝐖𝐒 nung phungdoragli masigi matang da Shanta da ine lakchaning ba wafam di Shanta hawjik si akhoi matam sangna Congress na muk palam le Congress ki matung da muk people gi mandate na muk Congress se pamdre haidana BJP da muk miyam na vote se piraga muk yengle hawjik se muk miyam na hairi ba akhoi BJP se muk pam da gi mami su muk taragli adumakpu akhoi si option nama hairi ba national party ani sinatana option nama irei leitaba uba akhoi regional party su akhoi mapangal se sonba ado north east ki tongan tongan ba mafam sing da akhoi regional party ne dumak pale except akhoi Tripura ga akhoi manipur si natana masigi matang da akhoi hairi ba national party ani opposition amana pairagana amuk ruling amana pairagana amuk akhoi opposition da leinarakanda hairi ba ani sigi asoi pa se dumuk puthoknaraga allegation se dumak tawnaba adumak pu tangai phadana hairi ba akhoi option si leiraktabana maram moiraga handaksi hawjik paisa puraga sendoi puri kholi haidana aduna hairiba BJP gi lengak si dagi karisu asa tawningai leiti haidana koi gi Congress ki maikei dagi amuk thanglali hairiba mayam samasya mayam si khara khajiktang akhoi kokna ba tongan tongan ba koi gi north east ki state ta su duma regional party na pan bagum khoi si ka miyam sina miyam gi mandate ta khoi regional party ma sagat pagi habidi anigi allegation si amana palasu chahi khara yenga su dum yamna mu pendaba Congress te yenge pende BJP te yenge pende adu oibe taragadi akhoi gi chakthung si chapchana akhoi gi regional party mana akhoi miyam gi mandate thagat laga su masi phangpham di thokpra haina di khali masi gi matang da di akhoi hairiba national party ani sida either amada natraga amada dumak tawse pendaba su dumak leiba aduga vote su dumak piba adu tangai phadan masigi awon ba haidi movement ama lak hanbasi Shanta masigi matang je kari kamaina tawraga akhoi taba tai akhoi allegation je dum tanaraga leigadra natraga miyang gi movement awon ba mapurakna basi tangai phadan akhoi kari tawba tai habasi matang da Shanta gi moti kari kamain thammi masigi je हाँ क्या नोने अकोई का स्टेट अथवा खेना बले को नागालैंड का मिजोरम का मोई कम्युनिटी यामदे अदुबो नागालैंड दा क्या नहीं मोई की इंगसा ये आओ अदगी अंगामी मोई मैम से यामने यूनिफाई हो बमो तको मोई मरकता यामना कनो से डिस्पेरिटी दे खेने बस याम लेते अदगी मिजोरम दा मिजो सिंह की मरकता यामना क्या नहीं को यामने यूनिफाई हो बा एंगल में ले अदगी अरुणाचल तो इवन अरुणाचल से नेपाली जो हम लेबने को तो मोई मरक तब तो किसी हम कायन खेने वाले कोई मणिपुर जिना हम खर खेने इसी कहीं होगा ना पॉलिटिकली कोई देखते हैं नुमाइते बसे कोई इसी दा सही कम्युनिटी नेशनलिज्म हम सागत पगी वाकलों से सुम 1980 स्वाइट की पुन्म मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर से खर खर सुम क्रैक चला है को खर खर सुम क्रैक चला काना सही कम्युनिटी लेवल दा पॉलिटिक्स से कम्युनिटी लेवल दा तो पगी पोच से हम फजने ले रहा है तारे देखो इसे कम्युनिटी कुनमरी मु लेबा कुंठा मरी देना कुंठा बॉय तरह सब ट्राइब में हम यारोगा को 34 बो गुम लेबा सिदा अखोई की कम्युनिटी सिंह से माई मागी कम्युनिटी लेवल की डेवलपमेंट ना है ना इंटरेस्ट हम चाउना लौरगा मसागी स्टेट की ओबे डेवलपमेंट जिदा मोइदा कनो से ओइदबा यामना इंटरेस्ट क्या लौदेबा दगी 1980 की मतुंग ददी अमु मसागी अखोई की मसागी तोहान बा ग्रुप को नागादा एफिलिएट तोबा ग्रुप then cookie de affiliate to group where kana 1990 1980 90 20 2000 adagi 2011 ko 2011 then 2020 2010 2020 swai de mu political scenario si pura hong gre akoi gi nuai ta basi kaino ha ganda akoi gi leibiramba halaman jingjina na manipur gi economic development jeng sa ye keno da चाही यांखई स्टेट रूट फंग तारगसु इकोनॉमिक डेवलपमेंट जे इरै लेतबको दगी इंडस्ट्री याम लेहुदबा देन अखोई कम्युनिटी से कम्युनिटी पॉलिटिक्स से तौनबो होनबदा अखोई लमजिगा कम्युनिटी गा यामने अटैच होबे पोनी ना अखोई लमदा लेबा क्रोमाइट वगैरह लाइमस्टोन वगैरह अखोई लमदा लेबा उ वगैरह वा वगैरह मसी पोचे अखोई रिसोर्स ने अखोई इकोनॉमी ने ना कम्युनिटी खुदिंग से लोइ खल लेको अखोई मैतैसु
lamje akhoi de yamna maru oibase 1990 swai de gi akhoi de lamje leiraktre have ding asai gi valley da mayam punna khundar minar panina masi gi lam gi value se kya leiraktre ga na khalak pa timing je 1990 swai de gi akhoi mete se am khale ko aduna bu akhoi state schedule tribe demand adagi special status kai na akhoi mayam ngang na ri je aduna ne ba lakadoi potsi di kaino ai gana sumaina community gi tawri da equal development gi agenda sing amak taw matam da manipur da palam ba lenga khuding makse equally responsible way na prajasina doi lowe so aya matam da akhoi ne yeng mase maitai dominated government hai risang kai sing na jai tranga palam moi ude adagi alimudin na han ba chief minister ore mi makoi ude minority sing jibo ko makoi ude then adui matung da gai kangam ma deputy chief minister ore na yam queen le mi madu ude moi na ko ada ngasai gi sigi angle je yang kana community wise division je yam chauna leibani na economic development to the waba na maram ora kanda manipur the regional party se only at community level ai community suni maitai gi regional party ama heta tholak se ko anda vote yam ka gi be ai ba adu bo ngai gi madu gi regional party du na maitai gi wanatana asagi state sigi oiba equal development purakna bhona dadi mangam oiba kai no de ko state ke revenue jam laite ba revenue laite ba from the regional political party ama establish to ba je masi khwai dai chaw challenge ne ba adagi akhoi gi mi sing se japan gi mi dona masa da yam resilient oiba economy gi matang da yam resilient oiba akhoi di mapan nei ni ra charoi akhoi self reliant oigadam ni ga ba campaign je tawba matam da yam kuine chatte ba mamdi akhoi hujik leiriba manipur gi per capita income gi phibam siga masai gi kenogi bihar gi up gi kari gi india gi mainland gi per capita phibam siga kyam ka haina keno to ngam deba whereas yong ko economic package khenai financial package khenai adigi say for example bihar da lalu prasad yadav na mana panba lalu ga rabri devi ga moini na panba matam jidana india gi economic development siga bihar gi economic development ga compare to matam da gap quite gi chawna legi base lalu yadav ka rabri devi na panba matam sini na mayam sin nei nei ko tawu bihar do manipur do na di ngasai gi sothar ga di leite ba hoi moi gi chawa thak do walam be kai no di mai industry yam lei iron and steel gi bagi yam lei ri then atai ato toan ba factory yam lei ba bihar da ko adigi revenue generate to na ba train gi oibu movement adu gi movement mainland oim na len loksoi do yam lei manipur di economic development jina yam na forest orga miyam se ni bagi ko machum sa bagi natraga MLA da MP da magi quarter da salaga natraga mangona changsalaga non bagi policy matter natna thabak piu adu piu thika piu na non bagi culture je si project ga thadok na ba society sida masagi oiba living standard ama chana thakna ba wata ba subham leiba samaj ama ondri baudi regional party je manipur da to da khara wa gi ne ba aduga hojikti amuga na luni kai no haida di akhoi sidai da hojinga ngan pabung muibala iduni pabung muibala ko singa si akhoi block hum thona manipur je pura leire hoji block hum sigi political struggles je asa ye thori jing na ba jida block mi ani khak jing na bo de amane ba ko mo hum thong jing na khala ni na muka magi akhoi gi oiba economic angle moi gi oiba economic angle valley gi oiba economic angle ni yeng ba yak ta bai matang am la ya sigi pot se mi na planning tor ko se kam phasan tor ke ganda DGP am legadam ni chief secretary ani legadam ni economy gi angle da paisa gi transaction je ani si toan chat kadam ni ga hare regional party regional movement ama sagalak na bohona re ine ko sigi po si me am se akhoi gi political vote karam mi mi am sina moina u hodre ra na taga una thado krira hai ba pot ama yam chauna le ba sida wahang ama ala moina masi me am je tawal la moi ge na khan ba ta di equal development je ching da thika pi ba tu aduna toan bam ni lambi sem ba ko pa duna toan bam ni aduna social development gi part amani ko per capita income sida mi magi senda lambi se yam chang na ina fazana lehelam ba ta ga di political party ama election le pada natraga mi phaba ma candidate oina puthok da yam lai ga da ne ba paisa changba natraga chang da ba magi profile du dang yenga ga vote puthok ba ya ga da ne ko le ba ki aphaba torok pa ngamni na khala puthok ya ga da ne ba hajik ti lei ba condition jidi ngasai gi mioi be se chana thakna ba sorat ki adagi luhong bagi kari gi pina ba ke ka mayam se khoi walak pani na ko masi walak pani na upai dol le yaktam ni na masida ngasai gi regional party se khoi manipur survive to ngam dri ne ba si sina maram wa ka na matam khara changini akoi matam na khara honaram be ya khoi na ko MPP hoi kai hoi ji khara to doi tori socio economic development da micro onjan matangai fade adagi vote ka matung da chief minister sing sina manipur gi toan ba akhanna ba wakhalo na ma home ministry pai ba siga ngasai gi finance ministry pai ba minister ani siga chief minister siga gi toan ba moi gi kano ma lei ba ma change akoi gi kai hai tare ko
ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯅꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ lupa lak kuntra lupa lising kunmunga kuntra kuntra equal oina chanhanba ngamba matam ama la ta ko ta ga de ko ji manipur da lower skill class level na phangiba paisa je tham de lising manga taru katane ba ado numita pa ta di madu no madu lupa chama chani khakane ba se government gi level rate ta non skill level si da piri ba paisa je 450 natraga 650 piram ngane ba si bau yona khoi gi thabak isana sujara ga su subam leite hamne da aduna ngasai gi paisa tan bagi angle da nuai handri ba politics to boda nuai re is man tam jage